bay ule broccoli le arsa ka kan pol dona tel fian thum du zat tel mai turania tel polum ve deuh to a arsa ke si chan ve tel luma ka thla ka chi al tur tok purun var le so thing den som fian ni purun sen pum khat lian vak lo mi hi alai hola ka da uluk dewin kan vil don ania arsa hi amin har lawa kan hre thewa purun var so thing purun sen te hi arsa min ma hian amin man vek dona tel sa kan thlak ang tho kha na hui tuya broccoli kan thlak ma in arsa hi kan kang min photang mei hi tul dan zirin kan da niamin kan da sangang a bette ni chuan tui kha lei thei thawa siam hi ol sam sia atui em a minute som panga don ka chuang to a arsa po hi amin thok khata arsa po sen de thap to a tui kem tui kan le hian arsa hi atinem dona thing marcha fian te chan ve ka tela chicken powder fian te chan ve ajino jok po atel theya chicken masala fian te chan ve broccoli nen ka kan don awangin ai engle chili powder hi ka tel don lawa atel lo hian arong hi amoi du jok ka tia adu ta na tel thei thawani broccoli gram za som nga a in mil tok kan ti kha kan tel mai anga tui hi om to lawa kang deuh tho a tui kem ka lei dona broccoli ka thak nu hian mei hi sang bera ka da a minute ni vel kan chuang anga kan du min deuh te ni chuan kan chuang rei mei don ania marcha puiden som adu lo ta na tel lo theya uluk deuin kan chaw polang reivak lo kan chuang le ang make off a thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don nia ka chinel min khir saka wangin kalome